le ba le ne le etsaetsega ka letshogo le go sa tshepa mme jaanong le tshwanetse le simolole go lemoga re tshwanetse ra itshepa re tshwanetse ra dumela gore ra kgona ebile re tla tswelela re kgona jaaka batabogi ba rona banana ba rona ba tswelela ka go supa le gore tlotlomatsa le ba utule gape ke a dumela nna melaetsa ya lona ke e bone e tsena ka mmetela le re di 29 jaanong e nne letsatsi la boitapoloso go itumelwe go bidikangwe go pinwe go ikgalaletswe go itumelwe mme re leboge re bo re lemoge bone batabogi ba rona kgang e le a ke sena go e bona ka bo ke hitisetsa ko go bone gore tshwetso e se ka re ha le o manela o manyanna ke ne ka e neela bone mme ba etsetse tshwetso le ba utule le tla nsupela ka moso le ka moso mongwe gore ba rile ka di 29 e nne holiday ba rialo mme ke ne ke ba rile ke re ha ba rialo le nna ka rialo ka gore lona le setse le buile jalo go le pele Motshwarelatona wa mafatshe a sele mme Maepelo Mophuthing o ne a amogela lekoko go tsweng kwa lefatsheng la Cyprus bošemmono ga borone mme o ne ba lebogela mpho ya bone ya melemo le tse dingwe ditlamelo tsa botsogo tse ba kileng ba di abela lefatshe leno a gatelela fa kabo eo e tsile ka nako e maleba ebile e fokoditse letlhoko la tlhaelo ya melemo mo lefatsheng leno o ne a tlhalosa fa mafatshe a mabedi a ka batla megama e mengwe gape go tokafatsa tirisano mmogo mo makalaneng a tshwanang a papadisano le dipeeletso thuto bojanala le botsogo moemedi wa lefatshe la Cyprus mono o na tlhomamisa gore lefatshe la gabo le ikemiseditse go nonotsha tirisano le la Botswana a gatelela botlhokwa jwa go dirisanya mmogo tsa itsholelo bojanala le botsogo go bolela fa botsalano jo bo tla tswela mafatshe a mabedi mosola mo nakong ya gompieno le mo isagong. Really profound appreciation for the recent donation that you just touched on and your colleague as well on the medical supplies. Those that actually included essential medicines for us as a country and our public health system. As I'm sure you know, when you came to find out and extend this generosity, you were told that our situation right now is quite dire. We're currently in a state of emergency. The president has declared a state of emergency. So the donation has indeed eased critical medicine shortages and it has helped to improve access to the care, particularly in communities that are most in need. The compassionate gesture that you have extended to us, obviously it demonstrates what you just spoke about and Your Excellency, the strong bond between our two countries. And we're looking forward to expand our presence here in Botswana and of course in Southern Africa. Regarding the bilateral relations are improving and we want to give a continuation. I mean, this is the beginning today, but hopefully we're going to have a continuation. Re ntse re le mo lekokong la Cyprus le le etetseng mono motshwarelatona wa lephata la botsogo re Lawrence Okeditse a re botsalano jwa mafatshe a mabedi a bona le maduo a bonalang ebile bosupa botlhokwa jwa go dirisanya le mafatshe a mangwe re Okeditse o buile jalo kwa moletlong wa go leboga mpho ya dirisiwa tsa botsogo go tsweng kwa lefatsheng la Cyprus maabane a re utlwepego ka go rata moranyana. Tirisano mmogo magareng ga mafatshe e ka iwa e le botlhokwa go tiisa botsalano go rarabolla dintwa le gone go tlhabolola itsholelo magareng ga mafatshe go nonotsha botsalano jwa lefatshe la Botswana le Cyprus go supa kgatelopele ebile e ka nna sekao mo mafatsheng a mangwe gore mafatshe a ka dirisana mmogo go sena dikgoreletsi dipe. As they've said to you, there's been talk, but there's been a lot of action. And, you know, I think what has been happening with our relationship with Cyprus is indeed an example of how relations should be
and how they should be conducted. So I want to thank you, and I want to also thank them, but then, to just basically recognize, look at philanthropy and celebrate friendship, but also to do business, as exemplified by the high-powered delegation from your Chamber of Commerce. And this is how we should be doing business. Healthcare, they say, is a big contributor to any country's GDP. Moemedi wa lefatshe la Cyprus mono Botswana o ne a gatelela mafoko a ga tona a supa fa lefatshe la gagabo le ikemiseditse go berekisana le la Botswana mo mehameng e farologaneng. Today we also celebrate the friendship between our peoples, a friendship that stands as an example of brotherly relations between two countries united in the belief that friendship, cooperation and mutual understanding must always prevail in international affairs. To help you, we're going to learn from you. It's a mutual beneficial relationship between both of our people. That's what we want. In Elpida Foundation, created 35 years ago, being the founder and the president, we offered so much to the people of Cyprus, but our principle is to give without asking nothing in return. We come here to offer only to help the children, the people of Botswana, in our best possible way, in our measure of capacities. What we can, we will do it. Goyeng pele mafatshe ya Botswana le Cyprus a tla tswelela ka go batla metlhale e mengwe ya go dirisana le go tiisa botsalano jwa one mo mehameng ka go farologana. Go rata Moranyane. Loeto la baeteledipele ba lefatshe la Cyprus mono gae le bonwa e le kgato e maleba ya go tlhama botsalano le bopeditlhomogi jwa maemo magareng ga mafatshe mabedi ka maikaelelo a go tlhabolola botsogo jwa bana. Motshwarelatona wa botsogo re Lawrence Okeditse o tlhalositse fa go le botlhokwa go dirisana le dikhamphani tsa mafatshe ka go farologana jaaka lefatshe la Cyprus ka se se ka thusa go tokafatsa ditirelo tsa botsogo. Mpho ke leboge. Loeto la baeteledipele ba lefatshe la Cyprus mono gae le gore go le ka nako e maleba bogolo jang ka lefatshe leno le lebaganwe ke kgwetho ya go thela ga melemo, mme se tla thusa go tokafatsa botsipa jo bo ka dirisiwang go hema lethogo la melemo mo isagong. So are we allowing drugs out of desperation that do not meet standards? No, we are not doing that. We are getting only drugs that meet international standards, and we are also having a heavy presence of our BOMRA, which is our Medicines Regulatory Authority. So nothing is coming in that is unsafe, to the best of our knowledge. Everything else that is coming in the country is following the usual standards. I know that when we said we are declaring a state of public health emergency, people may be thinking we are relaxing the regulations for safety. That cannot be the case. So everything else that is coming into the country is coming in under very stringent regulations as usual. Bagolwane ba le koko go tswa kwa lefatsheng la Cyprus Lizio go tlhalositse fa melemo e neng ya belwa lefatshe la Botswana bošweng e le melemo ya maemo a go godimo a thuthubilweng ke baitsanape ba botsogo go tswa kwa Europe. Mme o ne a tswelela ka go tlhalosa fa baitsanape ba mono gae le bone ba ne ba rurufatsa fa e le nnete melemo e le ya seamogela se se go godimo fela thata. We are here to offer what we have out of our dear little to our friends because they need it. But this is not about donation. If it was only a donations, what do you need the Chamber of Commerce to be here with its president? It's well beyond donations. We are here to do a collaboration, to do joint actions together, to take the whole relationship one step further, the same way that we have asked our friends to help us back in 1974. Now, we are here looking for opportunities, looking for synergies, looking for ways to start up partnerships, joint ventures, win-win situations, because at the end of the day, has to be a two-way traffic to win. We
have to follow very strict regulations, and all the medicines that we provide to you come through the Ministry of Health of the Republic of Cyprus with strict controls of the European Union concerning their production. For example, Metokimi, it's the #1 export in Cyprus of all domains, and most of it is in the European Union. It's one of the major suppliers of medicines in France and other countries. So it's exactly the same medicines that European citizens get with the same quality of criteria, and we give an enormous importance on the safety of transfer. So be sure that whatever comes from Cyprus is the best quality you can get. lekoko la lefatshe la Cyprus mo nageng le kopile batswana go dirisa botsalano jwa mafatshe o mapedi go tokafatsa itshololo ya lefatshe leno. Mpo ke leboga Botswana Television Gaborone. tema ya maikemisetso a go tlhabolola itsholelo ya teropo ya Selebi Phikwe ya go e dira boremelelo jwa metsamao ya dithoto e tsamaelanang le mogopolo a go tswakanya itsholelo ya lefatshe leno go tsena mo mebarekeng ya mafatshe e tsweletse ka tshwaragano ya maphata a fileng boikarabelo jwa go ngoka le go thusa bagwebi ba ba supileng kgatlhego ya go aga mabala a matona difofane kwa toropong eo. Se se tlhalosegile mo phuthegong ya bana le seabe e go neng go amogana thulaganyo ya tswelelopele ka Labotlhano gone kwa Selebi Phikwe. Mpho pego ka Karabo Molusi. Go tshwaragana ga maphata a ngwakang le go thusa bagwebi go tlhoma dikgwebo mo nogae ke mogopolo o lemogwang ka fetola seemo le tlhabololo matshelo mo toropong ya Selebi Phikwe ka go tlhama ditiro gareng ga tse dingwe. Batho ba rona ka bontsi ba sokola, mme ba sokodiswa ke go tlhoka go tsaya ditshwetso ka nako a rona re le baeteledipele go dia gore go nne le go facilitate ba tshwereng madi gore ba investe gore batho a kgone go ba letsogo. Dikgang tse di tsontse di helelang di oketsa le violence e kana mo setšhabeng, mme re dumela gore ga rona le batho ba Botswana ga re ka tshwaragana ra tsaya dilo ka thwagalo re ka ta mo seemong se e leng gore re ka kgona go hira mongwe le mongwe mo lefatsheng la Botswana ra ba ra go tsaya le batho ko ntle re shota ka gore re na le ditswammung, re na le dikgomo, re na le bogothi, mme ebile a godimo ga moo re na le kagiso. This facilitation e le irang gompieko re thusa kompone ya mogae ga re bate gore e be e le yone hela ka gore maikelelo a rona re le goromente ke go servisa Batswana re ba servisa ka tekatekanyo. Yaanong gone mo e tshwantswe e nne our mark a go lebella gore ga re a ko pele, and then other companies tse di tantsa Batswana re ba facilitator ya ka re ira jana gompieko gore ko bohelong Batswana bo ba ka kgona gore le bone ba nne le ka ga ba itekang ka teng. Thulaganyo ya go potiela lefatshe le go ntsha setlankana e tsweletse, mealo e tla amogelwa mo nakong e sa ediseng pelo gore ditsamaiso tse dingwe jaaka maduo a ditlhatlhobo tsa tikologo, ditumalano tsa go gweba le teseletso ya go aga di tswelele sentle. Le rona re monela marulana pele ya ka council tiro e kana e tlo tsa dingwaga gore e dirwe, mme mo dingwageng ga e dirwa go tlhokagalae kana Phikwe na ile ko tlase Maroko le tse dingwe hela tse di harologaneng di tlhoka gore di itele re le pudima tse ba kana re le malala a laotswe gore e te go kgonege. Di-projects gore di nne teng go bata go na le madi, mme ga rena go boela ko morago ra go simolola NDP 12, mme to large extent e tla be e finansiwa ke private sector ka gore le gore nna le gompieno e thaya gore goromente le ene dikoloto tsa goromente di ko godimo. Bana le seabe ba tla kopana gape kgwedi ya Sedimonthole tlhola malatsi a le bofera bobedi, mme maphata a solofetse go bega ka ga tsweletseng ka teng. Karabo Molusi, BTV News, Selebi Phikwe. A re lebetse mafatshe a sele. Tona wa America Donald Trump o kgadile lefatshe la Venezuela go bole ganne go amogela bagaladi ba le ba pateleditseng go tsena kwa America. Donald Trump a re ba batla gore Venezuela e amogele magolega otlhe ga mmogo le batho ba ba tswang kwa dikokelong tsa balwetse ba tlhaloganyo ba reng ba pateleditswe go tsena kwa America. Lefatshe la Venezuela le latofaditse la America ka go batla go tsosa ntwa, ka jalo la gwetlha lekgotla la ditšhaba gore le dire dipatlisiso tsa ditlhaselo tsa America tse di boleleng batho ba ba fetang 12 beke hitileng ba go belelwang e ne le bagwebi ba ditagi.
mesepele ya difofane le tse kgoreletsegile kwa mafatsheng a Europa ka ntlha ya go tlhaselwa ga maranyane a khamphane ya Collins Aerospace mme seo sa kgoreletsa dithulaganyo tsa metsamao le go tsamaisa dithoto mo maemelong a difofane a le mmalwa go akaretsa Brussels, Berlin le London Heathrow Airport. Moitseanape wa tlhagiso baitseanape tota ba tlhagise fa tiragalo eo e sa tlwaelesega ebile itshwenya bapalami ba gakololwa gore ba sekaseke seemo sa mesepele ya bone ya difofane pele ba ya kwa maemelong a difofane go hema go kgoreletsega. Wetso tsana kwa bosupa di ba phegolana teng ha ela tsa o sekengwe mesentle go gonela tsa metshameko. Ke a go leboga o lebile motho e tshoma dume tsa metshameko re di simolola hela ka dikgaisano tsa mabelo tsa World Championships kwa Tokyo, Japan. Kwa setlhopha sa monogae sa borre sa lebelo la 4x400 meters relay se gapileng lebelo leo go henya se tsele sa gauta se sana go kwadisa nako ya 2 minutes 57.78 seconds. Ba hetoga go nna le hatsela ntlha go tswa mo kontinenteng ya Afrika go gapa gauta. Setlhopha seo se ne sa agilwe ka Lee Epi le Tsile Tebogo ba ya Pondori ga mmogo le Colin Tshipi. Setlhopha sa maemong a bobedi ka nako ya 2 minutes 57.83 seconds ha sa baagisani Afrika Borwa se feditse mo go a boraro ka nako ya 2 minutes 58.83 seconds. Na seleno le setse le kokwantse di atsele tsa gauta di le pedi le bronze e le nngwe hela go tswa mo dikgaisanong tseo. Mo go tse dingwe ga mangwe Junior ke itsile wa setlhopha sa motshameko wa go thuma sa Propellers le Stephanie Kaziranje wa setlhopha sa Gaborone Aquatics ba dirile bontle mo mabelong a makhutshwane a 50 meters butterfly ga mmogo le 100 meters freestyle ba sana go fenya makgaolakgang a kgaisano ya leki ya BSSA Gala e neng e tshegeditswe kwa UB Swimming Pools mo mosong wa Sontaga. Pego ka botlalo ka Kgomotso Sefako. Ke itsile o simolotsa letsatsi sente a gapa lobelo la 50 meter butterfly mo nako ya 27.25 seconds a latelwa ke mostopele ene Thabang Seeletso ka 27.87 seconds fa Yusuf Kamrodi a wetse mo go a boraro ka 27.88 seconds. Ke itsile o na sa fella fo jaaka na tswelela ka go thuma mo gonte a gapa karolo 100 meter freestyle ka 58.06 seconds. Magantelelo ene a gapa mema bobedi fa Yusuf Kamrodi a tsera boraro. Very comfortable, very amazing with my... Ine lebelo le motlhofu le ke le fentseng ke sa sokola ke simolotse ka fa neng ke bata ka teng le fa ke sa kgotsofala le dinako ine le gaisano ya me ya bofelo mo Botswana ka gore ke a sekolong kwa America. I'm going to look for better opportunities in America. I've signed into a school in America and looking forward to it. I'm impressed because we've been having struggles with competition. Ke itumeletse dinako tse ke kgonnang go di dira ka gore ke ntse ke sa kgone go ipaakanya sente dateng ya pa ka mariga fela go na le ikatiso e mo katisi a na nthusa ka yona. Stephanie Kazirenge lene o na tsabakela ka go ba setsaneng ba dingwaga tse le 14 a simolola ka go gapa 50 meter butterfly mo nako ya 33.76 seconds a salomborago ke maeva morebodi mo go a bobedi fa Carmen Brasin a tsera boraro. Kazirenge o na gapa mabelo a mangwe a 400 meter freestyle, 200 meter backstroke ga mmogo le 100 meter freestyle. I think the race was good. I got the time that I wanted to. Ine lobelo le kgadisang ebile ke dirile nako e neng ke e bata le fa gongwe go na le dingwe tse ke di boneng tse nka bo ke di dirile botoka pele ga kgaisano e ntse ke bereka thata bogolo jang ka mariga gore ke kgone go simolola ke le mo seemong se se siameng. I was weak a little earlier into the winter and I was just trying to push my hardest in training. But like during winter I didn't train a lot. Ga ke a nna le nako e ntsi ya go ipaakanya ka gore ke ne ke ntse ke tshameka netball ke simolotse go ipaakanya mo bogautshwaneng. So I don't think I had enough rest. Mampudi wa lobelo la 50 meter butterfly go dikgaisano tsa region 5 sa monongwaga Jade Chidisa le ene a bo a dira bonte a gapa mabelo a 100 meter freestyle ga mmogo la 50 meter butterfly mo dikarolo tsa under 12. It was okay. I really enjoyed my races. Ke dirile bonte mo mabelong a me ke itumeletse le dinako tse ke kgonnang go di dira ke emetse kgaisano e latelang go ke tsang gore ke a go dira go isafa. My cut-off time for Sanjay. Benko Van Rooyen ene o gapile lobelo la 400 meter freestyle fa Ntsika Mothiba tsela a fentsela 200 meter backstroke. Kgomotso Sefako, PTV Sport.
gaborone mo motshamekong wa beke ya borataro wa ligi ya FNB Premiership setlhopha sa BDF 11 se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Black Lions mo motshamekong o neng o thunya ditlhase ka matlhatso kwa lebaleng la VTM a re utlwe tshegofatso malepa. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o di tlhokana le phenyo go tsosolosa serodumo sa tsone morago ga go latlhegelwa mo motshamekong ya tsone ka laboraro. BDF 11 e ne a latlhegelwa ka nno e le nngwe go tsepedi kgatlhanong le Nico United kwa lebaleng la Samson go Selebi Phikwe, fa mo letlhakore le lengwe Black Lions e ne ya latlhegelwa ka nno go tse tharo fa e ne ya amogetse Morupula Wanderers. Karolo ya ntlha go bo go thunya ditlhase ditlhopha ka bobedi di tlholana meno mme go se setlhopha sepe se se bonang ketapele karolo eo e ya go ikhutsa ka lefela setlhopha. Karolo ya bobedi ditlhopha tsa tswela di lekana masheta fela go se sepe se se kenya letloa ya re mo motsotsong wa bobedi BDF 11 ya bona sepaka sa go ithoma ko pele fela ga nna ga retela motshameko wa tswelela ka maiteko go tswa mo ditlhopheng tso mapedi. Norris Wamba a itha a re o thoma BDF 11 kwa pele mo motsotsong wa le fela mothusa motsheraganyi a supa fa a tantabetse mo sepele wa ya bokhutlong go se setlhopha sepe se se nositseng. Maleka a tlogela setlhopha sa BDF 11 ka ntlha tse thataro morago ga metshameko e le merataro fa Black Lions yone e kokoantse dintlha tse 4 mo metshamekong e merataro. I'm not actually happy regarding a ke a itumela bogolo jang ka ditšhono tse re nnile le tsone mme re sa di dirisa. Ke dumela gore nka bo re bone phenyo mo motshamekong o re nositse dino di le mmalwa mme re bone ntlha re etile mme ko gae re tshwanela ke go fenya. as many games as possible. Mo madong a mangwe e ntse la beke ya borataro ya FNB Premiership Extension kana se tshamekile maleka lefela setlhopha le Township Rollers. Orapa United le yone kgaogane ntlha setlhopha le sa Morupula Wanderers morago ga go tshameka maleka no setlhopha. Nico United e fapile Santa Green ka dino tse pedi go ile nngwe fa Police 11 e kwadisitse phenyo ya ntlha mo pakeng eno ka go kgwatisa Calendar Stars ka nno go lefela. Tshegofatso malepa PTV Sport Gamononyane. Re duetsa ka tsa table tennis ba ka maloka wa setlhopha sa BDF o letsa kwadise phenyo ya gagwe ya boraro mo liging ya table tennis ya Phoenix Assurance Botswana ka go padimola Thato Kgongwana wa setlhopha sa Bontleng Ithuteng ka disete di le 4 go lefela mo motshamekong wa borre o ne o tshwaretswe kwa Babusi Hall mo Gaborone pego ka Victoria Dikgang. Maloka o tsene mo motshamekong o a tshwere phenyo ya metshameko e le mebedi le tatlhagelo e le nngwe mo metshamekong e meraro ya seseng a e tshamekile. Mo motshamekong wa gagwe le Kgongwana a tla itsolopantse le go feta a fenya sete ya ntlha ka 11-6. Mo seteng ya bobedi le ya boraro a se ka kgona go fa Kgongwana sebaka sa go boa ko morago a gapa disete tseo ka 11-5 le 11-6. ya re o ka re Kgongwana o tla boa ko morago go gapa sete ya bone Maloka a kokotela sepikere sa bofelo a e fenya motlhofo ka 11-7 go fetsa motshameko ka disete di le 4. A gompieno strength e ne le go receive sentle ke itse gore ha o receive game e kgona go phuthuloga go kgona go ba opponent a go under pressure ke tsa gore gompieno nka re ne ke ipankantse botokanyana gona le makgetho a mangwe mme le ene ha ke lebeletse le ene gore ke santse le player o ithutang ha so re o go godimo ene o tla go lotla sentle e sa kgone go tshameka backhand le go thena ka ke tshameka ka forehand ne ke palwa ke movement ntse ke batla go bankanya go tshameka backhand le go thena ke tshameka ka forehand. Mo motshamekong wa bomme Boitlamonkele wa setlhopha sa Bontleng Ithuteng o fentse motshameko o nengwe le thata kgatlhanong le Salome Matlhatsi wa setlhopha sa BDF ka disete di le 4 go tse 3. Seo se oketsa diphenyo tsa gago go nna 3 mo metshamekong e le 4. Setantla ne ke dira di mistake nyana tse di malwanyana. Ne ke mo seisetsa ko forehanding so ke mo seisetsa ko forehanding wa ithuntshetsa ko backhand ne ke sa mo fisa. So that's why I tsa gore mo disetene ke tshameka sentle but then ne ke leader problem ke ra ke leader and then be ke relax from there be motho a kgona go tswa go morago a batla a wina disete tse ne ke di leader.
mo metshamekong e mengwe ya borre re neilwe lekoro ya Smashmaniacs o faipile go fa one Zwaka wa bontleng ithuteng ka disete di le 4-0 fa lefatsi yaka wa Maikano JSS a latlhagetswe ka disete di le 2 go tsene kgatlhanong le Thato Kgongwana wa bontleng ithuteng. Ka fa go bomme Emma le latisitswe wa Nghabe o faipile Masa Motlhabane wa Maikano JSS ka disete di le 4-1. Carol David wa bontleng ithuteng o digile Gabriela Tsiaka wa Maikano ka disete di le 4-0. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Mothetso dikgang tsa nako ya bosupa tsa metshameko di wetse mme ka go rialo a re kgakolole dintlhakgolo. Tautona Boko a kgothatsa mafatshe a Afrika go a kwala dintlenyane tse di mo kgaolong ya one. Toropo ya Phikwe e le mo lenaneong la go aga mabala a matona a difofane kwa toropong. A setlhopha sa monogaeng sa lebelo la 4x400 meters relay se gapa bommampodi jwa lebelo leo kwa toropong ya Tokyo kwa Japan. Go tshotsena kwa bosupa re ba khutlo teng fa ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa. Bageso madume amogela seemo sa loapi ke bidiwa o bakeng Casper Mathaki son sa loapi mona kwa gompieno supa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go bonela maru a sekanyana la mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi mme re lebela mo letsatsing la mosupologo so fetse re go thiba ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara go na le kgonagalo ya pele ya dipefolo dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo ya gantsi mme re lebelela mo maphakele so fetse re go ikutlwetsa go letse ditshana go tsa mollo ko dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlheng kwene borwa ja legare ga mmogo le bokone botlhamo so fetse go gatisa selekanyo sa 13 kwa Lephephe 14 kwa Gaborone go eng kwa go 15 kwa Selebi Phikwe mme re lebelela dikgaolo tse di ko bokone le bophirima ja lefatshe leno so fetse re go ikutlwetsa go le mogote mo maphakeleng tota bothito mo maphakeleng ka selekanyo sa 17 kwa Tsabong go eng kwa go 10 le boferobedi ko Maung le Kasane mme re lebelela mo tshokologong